ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapau tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jingtip ba company one shaka Frank Motors light ko ringi leni phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khandai hinyo lai. Chief Executive Member Barim Jonga Jaintia Hills Autonomous District Council uba Madan Bai Rembai ulaong. Baka jinglat Jonga Khajna kadena kadao ka jingshalan bi an yaudo yong but ka jingbamla Jonga Sarkar Jilla ban pelat ka bha bala yo lum na ka khajna. Kini ki artli ki lalong ki dao ki baka Jaintia Hills Autonomous District Council kamla asatya ban siu yakatulop shakinong tre mintala palat shipho banai. Uba rimbai ula kinno ru baki nong tre Jonga Council kilamat yakani ke jingdu tulop nadu usnam arajar khandai. Uba rimbai ula takran ting yaka jingbamla Jonga Sarkar National People's Party bat ka Bharatiya Janata Party banweng yaka jing hakabaya bat ka kamti doyong wala kini ki artli ki sengsan berthei ki de ki bayatre lang hapo ka sarkar jilla bat ka sarkar pedeng. Experience bangala yo ada par ngalong gitu bisa bangalong ambisi longsian ngalap bagane nado arjar kadai kadai artli ki leakage ki bacur bah katang penukong kadai ka illegal transportation of coal kabar pada government jong mikalia kepada koleksi katang kasu pending baik klaim lemai ka claim sanction ka claim release ye ka sanction hagito gi banai bala de chipo banai kadane ka daw ba kadai ba root cause ba Janji Hill District Council employee ki pana saba do ya ka tulak ado ini gi banai gi bala wat ka saksi ko banai ko sono la ya ba da ga ayu to ka ki fantek sono ga ko ta ga kadang roh hagi por miswa haden la ban yung ne dawyong lemba honorable entity along kumne kadang gawai ke excellent company kapara India ki Coal India Limited kata pitang su request kumne lai ke government ke biadai ka jo subo ke NPP pat BJP gila ada ki coalition partner hangdai ke government dari NPP plus BJP central government ro kajo ke kamdan jinga bakin pelaj ya kata ka salan ha ka bayadai bat kata lengba ka ne ka Coal India Limited kelaban ai digi bon haulat ton haya ke ne state Meghalaya jongi tam ka Janji Hills kepada ka haya revenue jong ki mineral resources apa ka state Meghalaya kene kadai ka root cause ka bagi poina chuba do tulo na do arajar ka kendai hadir chipo bunai ki yok si bunai ar bunai temtala sansnem tangar bunai ka kamul adap sansnem dong be sansnem ke thi yok haden chipo bunai haden kadar bunai ki yok tulo si bunai ar bunai kumne be hado meta ka siro nya sio ba bidang la o ka jo di ko de ya kata ka ba ayu pada na suwai kum ko rimai dak andre gine gela tipne man kene gela se lagi sam bidang sudah shen na ne warga ko lairu ya kren ne ka jo hi issue de jingta ka economic condition jong state jong i ka dai na ka jing le ya kata ka illegal transportation of coal la dam dai kum ta te gamut hado kene ka stage keempat pantrai ke jimberdok ke state level meta pek tam ke Janji Hill District Council ngabla don tengah ko 3 consecutive terms hado khasan senam geti teng ba dile ka yang tong ne tai si benar itu kan don jinta ingin bagi council employee ro oh tu bulang beriman beri untuk secara kadar kadon so demi ngomong rio itu ngai lader ngai kadon ni kejin bakla ni don ni ketang adlan ni through our mistake dai ga ke ba kadai kum ba error tingi correct na kata error kai hado kat kene ke level mentala sansnem hi haden sikho khadar na di yo dulu na ngampat jui pekat ko baru ngamat lah mat mundur kalau bumi na margi pon ki revenue bangidang dai
tang semen peran rumta la po jaga kendai tali no gindo tulop gini Janjil District Council sagande ka dei saudong ro karang ya kingai ko ka state ka ya bai ka tax ki yo hi no gin ya ba ka to kai te kine hi ke bang aku aban basya te ko biar kai ka jingker ro ka state council ka jingdo tulop jang ka Janjil District Council